Maikanem Abilin. Tinapalapas, masakit ni Senyor Simon iti pagbaludan, kat kanayon met asarungkaran dagiti anak na ada Padre Ismael ken Rina. Iti mutmisan ni Padre Ismael, impaganetget na ti ayat, iti mensahe na kadagiti tattao, asabay kuma ati ayat ti agari, ken kapya kuman ti agari. Ijay turod iti Hacienda Alban, dinanon ni Victor ni Rina. Agpakada kuman ni Rina, idi inarakop ti baro. Itagagayam, adtoin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Itapay na. Kablaon kan itinaragsak ka pa nagkalay sa'yo kiniami. Rina. Sorry. Awan tiga po nangagsangit ako, Victor. Sige, umuna ako. Mapitlaing. Rina. Inarakop na. Amok no kasano ti panagayat mo kanya. Kabalam ti pumatay. Gapo iti day tangayat. Ngam. Lading hitak at talaga, Rina. Pakawanan na. When naaglon kong ti amin, Victor, di kagdanan, isa din ako narakupan. Gustuhan, please. Agkalay sa kayan kiniami. Kat sabay kumatag na nayon ti kinaragsak yuado ko. Agyaman na, Rina. No, idi. Katyak maaklan ti panakaatiw ko kiniami. Saan nitan? Nalaganan ti ritna. Gaputan na aklan ko ti kinapudno. Nga isa tinangrok at iti gumilgil ayam agkurakan pungtot ko. Rina. Ulitak, Victor. Naaklan ko ti amin. Sige. Umuna ako. Nasakit. Nga masakol nga aklon. Sobra sa titi maikrit na. Apag isa ti kada kon dito'y mansyon. Adaw. Alban's Residence, hello? Ma'am Rina, sino ka dito ito'y? Wen, sino da ito'y? Dito'y police station, ma'am. Umay kayo pumakadagos dito'y. Ipapayo, delikado. Apay, anya tinapasamak. Umay kayo pumakadagos dito'y, ma'am. Agawaan niyo ko, ma'am. Sige, sir. Umaya kung itamat lang. Papa! 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 Awanan, ma'am. Saan samot to niyo mga angas? Saan kami na bimangon dita kama na? Kung namin maturog lang. Ngam, saan samot to mga angas? Papa! Apay! Apay! Palaasa, Papa! Bumangon kayo! Saan ka ba pagkabit kayo ibinanday? Saan ba kumapalawan kini Padre Ismael? Saan, Papa? Sige, ma'am. Yang arap niya, awan mapalin tayo. Talaga siguro na nagpatinggan tibiyag ni Mayor. Apay nga, sir. Apay nga intulog na pumusay.
Kunagmatgan ko na di nabaybayan ti bagina. Nalabit na saan nan analabanan ti marikrik-nan apan kakonsensya na, ma'am. Ngamin, tungkal agsarita kami. Ito ti magbaga na. Makonkonsensya. Nangro na iti papatay ni Elisa, a komentarista. Anya, Kayat na kanon ti matay. Tapno malpasan ti panagtuok na, ma'am. Sobra ti panagbabawi na iti basbasol na, ma'am. Kasta ti ko na kanya. no pa'y nasakit ti pupusay na. Maragsakan agmat iti day tabanags. Nagbabawi ka nang iti amin abasol na. Wala. Ni, isudaytan ni Padre Ismael. Adda, ma'am. Uwan, irwarmin ni Papa dito'y. Padre Ismael, magipagladingit kami. Di mi pagarupan akas to'y matan ti pagbanagan ni Senyor Simon. Wan nga rod na nahila. Ngam, nalabit aditan tinagpatinggan ti biyag na. Uray pa'y kayat mingo matidog kumapay ti biyag na. Ngam, nuditan tinagpatinggan ti biyag na. Awan maramidan mi. Padre, Agyamanak na naela. Ta itilikodan ti amin. Nasaya at latta ti pagpakitayo kada kami kinimanang Rina. Aging ga iti panakatay ni Papa. Adda kayo latta makipagladladingit kada kami. si kamot lang tinag ko na. Arumbang nga ayat ti agari iti tunggal puso ti asinuman. Kat ita, iso ti araramidan mi. Nga awan panagin ko na. Nanayla. Amin kami ije Mansion de Victor. Kat adda ditoy. Tapno makipagladingit kada kayo kanirina. Agyamanak unay na naela. Agyamanak. No anyaman ti mabalin mi ama itulong, Padre. Ibagam ko malaang. Awanin, Ma'am Carlota. Umdasan kada kami kinimanang Rina, tipan nakipagladingit yo. Padre, Naimbag kayo, unay. saan ka di akas tati insursurong, Padre? No adda kabsat nga gladladingit, katrumbang ang makipagladingit kamat. No adda naragsak, makipagragsak kamat. Pudno. Tanda day tati panagiinayat tayo nga kakabsat kin Kristo. Kat, kaano ti pan nakaitabon ti bangkay, Padre? Inton Sabado, Ma'am. Talupay nga aldaw ti orayan. Nakariing ka matgaya man manang ami. Adto'y tigatas mo. Si Kamat. Jakmat imbaga nga itimplaan na ka. Uray amo ka nga rudan. Iso pagserbyan ka Anya? Ni, sana. Jak kaya ti kasta. Si kakit di mat. Kabaulak apag serbyan ti bagi. Bayan naklatan manang ami. Anya ngay tiga po na nga agsusweldo ak ditoy. No saan kayo apagserbyan nga amo? Makamu ka, no agpilit ka. Ay na, makatuturog ak sapay. Wen taparbango na nadisimmangpot kayo kada Ma'am Carlota anak kilamay. Wan nga Rodrosa. Nayan ti katukat ti basol ni Senyor Simon. Patay. Ngamin, nataymot Sakbay amay tabon ti bangkay ni Papa. Kaya't mitagyaman kada kayo amin, anak ipagladingit kada kami kakabsat. Amin at timultulong, ken amin nga imay nakilamay. Agyaman kami kada kayo. Makita mi ti kinaimbagyo kakabsat. Kat, makasangit ak. Gaputan na po kangon kamin iti ama kanina. Ngam adda kayo pa'y lagayam amang ipatpatag ka na kami. Agyaman kami kakabsat. Naimbag kayo munay ka na kami. Ti Diyos ti mang bindisyon kada kayo kakabsat.
Iso timang supapat iti ayat nga adda kada kayo. Nag-abay ti pansyon da mamakan, Papa. Agpadpadadan nga awan. Manang Rina. Dodoatan, Padre. No kay kasta. Lito panta dagiti amin ang nagkurkurangan da mamakan, Papa. So papakan tayo ti kinasaya at dagiti tattao as sinaksaktan da iti. Nasaya at day tanging bagam. Kayat ko ti mapan iti Amerika. Ngam pampanunutan ka ang kabsat ko. Agmay may sakan to. Awan to ti katulungan. Naimbag ko man na dasawam. Ngam saan mat ngarod ang mabalin. Tapadi ka mat. Noan niya la ditan ti sasawam, manang. Isadyak kaya ti mapan iti Amerika. Taamok akasapulan na, Padre. Ag tinulong ka para iti pagsayatan ti simbaan. Kan aminan. Ag tinulong ta iti rancho. Kan iti asyenda. Agyaman akmat nga rod. No di nagpanawan, Manang Rina. Wow! Nagpintasan ti trahe di Buda, Manang Ami. Nagpintas! Juan, napintas na talaga. Ngamne, di mo mabaling nga ipadas day tamanang. Mati ka no? Anya? Di mo lakit di padpadas day ta. Wanan, unay kalakit din aya. Kamaudyanan na. Agkalay sa kayon ka ni Manong Victor. May sakan to nga abay. Rumbang lang Gumurak no di nakisali. Nilando ti kapareham. Agbagay kayo adwa. Winlata Ay na, kablawan kan Manang Ami. Naragsak apa nagkalaysam. Agyamanak. Victor, adda kagayam dito akin nga to apasat ti mansyon. Wananti, kayat ko ti lumangab iti angin. Wan, uray siyak, paggugustok mo't ti umay dito eh. Victor, sakbay ti panagkalay sayo ka ni Ami, kayat ko ti agsaludsod kan ka. Anya day tanti? Saan kanto nga ta nga agbabawi amang ikalay sa kanya Ami? Apay anadamag yu day tanti? Kayat ko laeng apen kan ka, no saan kanto nga ta nga agbabawi? Saan to, anti? Nasayaat nga rudno kasta. Maragsakanak, tatalaga anapudno ka kenkwana. Ay naami, nakapimpintas ka iti day ta wedding gown mo. Sakit, bagay mo launay day ta panang make-up daken ka. Nakapimpintas ka. Ante Ella. Ay na, dayto yan ti karagsakan aparte ti biyag mo, Ami. Ante Ella. Oo, di ka agsangit, Madadaal ti make-up mo. Unay kan aya. Marang sakanak lang ngamin, Ante Ella. Ngamin, ipatpatig naklata. Kat sikat itumakder nga ina, iti day ito akalaysa. Huwin kaasino ko mapahingay? Agyamanak, Ante Ella. Ala, saan kan nga aglo akasta? Husto, Nuen? Ante. Kasta, umisem ka. No nakasagana kan, rumartan dito'y. Agur-ura yung ti pagluganan ta nga agturong ijay simbaan. Ay naami, grande ti kalay sayo kan ni Victor. Imunan da Victor ijay, kat agur-uray dan kan ka. Kablaawan kayo adto, Ami, Victor. Naragsak pa nagkalay sayo. Agyaman kami, Rina. Agyaman kami, Rina.
Oh, awatin niyo dahi ti regalo kada kayo itakalay sayo. Ha? Sana rin bang naggastos ka pa, Rina? Regalo dahi ta kada kayo. Sabay ko mata magustuhan niyo. Oy, naiha. At kakayam dito. Umay ka, iha. Mapantay ti day dya alamisaan. Nairanta day dya para kada kayo kada Padre Ismael. Sige, Rina. Sumurot kan kini mama. Sige. Agyaman kami iti dahi ti asagot mo, Rina. Awan anyaman na, Ami. Ayan damang ansong kan lando. Apa ajak ida makita? Kuna ni Rosa, at dada at tumultulong nga agisagsagana iti makan. Nang rona kat adu ti tao. Kastagayam. Mayata na kinilando. Namin, napudno agayam. Sabay ko mata makasarak tumat iti babaya para kenkwana. Wen, day tama ti imbagak kenkwana. Sipod kinaubing tayo. Napudno nagayam. Ngaging gayta. Ngaway, amok aging mura iti kanyak. Gapo iti panagladladingit mo. Mawatak ni Lando. Kahit agyaman na. Takas kinirina. Naaklon na asika kahit talaga para kanyak. Nagbiit ti panaglapas ti tawan. Ita, eleksyon gaya man. Wen nga rod, mama. Panagbubutos to gaya man. Asinin to nga ti agbalin a mayor dito'y ili tayo, iho. Sapay ko mata di mapagtalkan. Idi si bibiyag pa, idi iti papaam. Plano na talaga ti agtaray iti kinamayor. Gaputa kayat na alabanan ni Simon. Ngamit at awanan. Saanan am atungpal. Mama. Akuray ka. Wan. Apay kit din asaan? Tiyan niya, mama. Siya kun ti mangituloy iti tarig kagay ni papam. Anya? Gagayem, denggen intun bigat, ti paggibusan, ti nobela tayo anapauluan. May kanem, apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Rebutaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem, apilin!